Uyu ni umwe wa migunda iria Zachariah Gichiri urerikana akoretwo akienderia andu matiganite mwena wa Murera Ruiru. Undu wa kumakania kuringana na aria mendeirio ni ati taito iria maheo ciambaga kuoneka ta iri nginyaniru no thutha-ini makamenya ti nginyaniru. Thika town tukaenda kuangalia taito, tukaenda tukaambiwa ni karatasi. Akikuuzia unaenda mara ya kwanza unashasi unaona hiyo taito iko sawa. Ukikaa kama 3 months ama 6 months wakati tulirudi mara ya pili tukakuta hiyo hakuna kitu kama hiyo. Aria mekorete mutego-ini wa kwenderio riera marauga mamenyire uyu ni ukora riria mathire kurora migunda yao na magikora igiakwo. Wakati nilikuwa nimemlipa pesa 600 kuja kujaribu kuweka fence, tukaambiwa shamba tukijaribu kujenga hapa shamba iko na wenyewe. Wakati nilikuwa nimepanga kwenda kumpatia hiyo balance ni square title, ndio nilikuja kwa hili shamba sasa kuliangalia nikakuta kuna watu wengine wana fence. Gichiri aranyitirwo kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta na umuthi akinyio igoti-ini mwena wa Kiambu kuria angetheirwo ni thitango 18 cia kwenderia andu migunda ya ngungo. Ithuĩ ta aikari a itura riri ni twega Gichiri twe mwene mugunda uyu ni guka okite kuingirira mugunda na ni okite na akenderia andu. No kuringana na igoti angikorwo andu aya ni mekwenda guteithika no mecirie gutuithania cira uyu nja wa igoti. Sit down, talk. You were selling me a piece of land. I gave you this much. Here is the agreement. You don't deny. How can you pay me back? Muingi ni uretio ugathuthuria na kinyi migunda iria marenderio niguo gwethemana na githina ta giki. They can check with the lands office and also they can check with the National Lands Commission the genuineness of that land buying company. Igoti riheanite nginyagia tariki 2 mweri wa Mugwanja, Gichiri akorwo arihite andu aria kungitie wara mbeca ciao. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.